Točno, vi ste ostali lijevo, mi smo samo gore preko ceste prvo. Ja sam ušao okolo. I četnici idu cestu. Hođa, I ovaj i viče, hajte ovam. Pa izvlači. Pa izbio sa ove druge strane. Koji su cestu, Idu pravo nam. ja vičem koji su... Pa mi preko cestu. Naši troki. A vi su ostali još ispred ceste, znaš koliko? Jedno... Jebem ti, majko, od mene ubija. 200-300 metara. Svako samo iza baka i... Pada. Ali zašto je da sam ja imao, kad si bio noći da sam ja imao, dok sam sve ovako ranjeni, krive se kriče, prči. Imali smo i mi gore. Gore je bio poginuo onda komandnik CT51. Najdebeli. Zevat kako? Zevat. Poginuo. Bilo je ranjeni komandir voda, a bilo je ranjeni jedan CT5. Bilo je, znači, umije vam proći. Gdje? Ovo je kod ove kreje. Hajde be, eno me. Koji nem, hajde me, vidite to. Hajde me, išla. Kreja, hajde. Svidi, eno u stolu, eno u dole. Ide gore onim vijencem, ne dol kućama, nek malo iza kuća za kuću. Eno vidite gore onim iskopane rove. I ide gore preko brda. I tu je gore, eno vidiš, ono na kraju ove šume, odnosno na početku ove šume, pravo, je beton. Tu je jedna zamuća. E taj će na tom dijelu će biti ovaj. Zato će tu i dobro. Znaš što vidi ovako uđe i vidi se rove. Zato da će vidi dobro. Može da vidim i vidi se da sam nas su sada ovdje čokolama. Ovo je mene jedno se našli prođe. Ovo je, paći, ovo ima, ovo ti dobro. Ako je svjesno kad je na ovo učinu sam ja, šta? Mora pratiti. Čar, kotaj. Kurneš ga tu, ovo ti mora. Ja nikad ne bi probio da budu kod da te kaže da nije telefon. Ne bi mi začuo. Nemaš kud više. Onda kad smo vrlo nema pa... Ovako, neću puno vam pričati, ali ću jedno tražiti od vas. Idete na jednu 7-dnevnu obuku, već vam je komandant rekao gdje. I nećete biti jedini. Znači, bit će jedinica iz drugih brigada.
Obuku će s vama izvoditi starješine iz korpusa. Tražim samo od vas da se vojnički ponašate, red, disciplina i rad. Drugo, ništa. Što se tiče vojničkog ponašanja. Drugo, što se tiče vojničke obuke, tražim i tražit će od vas maksimalno da se založite i da maksimalno pratite tematiku obuke. Puno će vam to koristiti i trebati. Zato maksimalno da se obrati pažnju. Gore dolazit će starješina iz bataljona, dolazit će vaš komandant, dolazit ću ja, dolazit će komandant brigade, obilazit ćemo. Da vidimo kako to ide. Ali ovaj dio obuke kroz koji ćete vi proći, puno će vam značiti i puno će vam pomoći. Zato maksimalno se založite svi, naročito komandiri, odnosno komandire da slušate, od komandira odeljenja do komandira sve. Svako nevojničko ponašanje bit će sankcionisano. I nemojte dozvoliti da to bude koji od vas. Da smo se razumjeli. Eto. Sad komandant po planu. Šemsko što je narod nagradu. Komanda 517. Teritorije koju svi već zovu vojna krajina. Međutim, bez obzira na sva ova dejstva i hrvatske vojske, a kao što znate, i vjerojatno slušali, u sinoć je potpisano primjeri između pripadnika vojske Republike Srpske krajine i pripadnika hrvatske vojske, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova iste vojske. Bez obzira na sva ova potpisana primjera i dejstva hrvatske vojske, komandant jedinica vojske Srpske krajine Milan Čelekitić i komandant vojničkog korpusa Stevan Ševo jučer su u svojim informativnim emisijama, odnosno u emisiji Na braniku otadžbine rekli da će nadomjestak zapadnoj Slavoniji biti Bihećka krajina, odnosno Bihećki okrug. Sva ova koncentracija i sva sila koja se nadvila i koja je došla u pripomoć kako iz Jugoslavije, odnosno iz Republike Srbije, odnosno Republike Srpske na područje Republike Srpske krajine, imala je zadatak da ustabile linije 18. zapadno-slavonskog korpusa koji je doživio krah i vjerovatno se slušalo šta se dešava i u Pakracu i ostalim mjestima koje se nabraju ovdje, gdje je došlo do i predaje 51. brigade 18. zapadno-slavonskog korpusa, dakle do kompletnog raspada sistema vojske Republike Srpske krajine. Dakle, rekao sam, Milan Čelekić juče u svojim nastupima na